and see this. And after the first one, I mean, the first one I saw was Seven Samurai, and after that I was completely hooked. I said, you know, this is really good. Le film, finalement, n'a jamais dépassé l'écriture de 2 pages. C'était une femme avec, c'était plusieurs mecs. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais pouvoir truquer ça pour que ça soit crédible, que ce soit vraiment impressionnant. Je me suis dit, tiens, il faudrait que ce soit aussi violent que Salo, mais après, pour faire aussi violent que Salo, c'est pas gagné d'avance. Quand finalement, ils ont décidé qu'ils n'allaient pas faire Love, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a comme autre sujet? We just decided to go ahead with the lenses until we put them through the stress tests, and if Bob says they were good to go, then we were going to use them. And we did, and we never really had that much of a problem with them at all. They ended up being fantastic, and I think the look that they deliver speaks for themselves. Fordi det kan de ikke. Altså, det er ikke dem, der klipper, det er ikke dem, der... Så vi bliver nødt til at være enige på forhånd om, hvad det er for en fyr, vi portrætterer. Så nej, det var en fornøjelse. Man har over ofrene, som må være tiltalende.